Ranjang babakti di wadah tidur, di wadah kamar, di rumah Iqmal. Adakah rasanya di rumah, di harum rasanya mencari manta 40 hari. Ulihan magawe di rumah saya, di rumah Iqmal, di kawan sabanua. Baju cantik pakai, nang pian ulun sayangi, nang bisa dipatah satu. Banyak kawan, banyak alasan, dia asik di kampung Ranjang Babakti. Ranjang Babakti, hidup di Babakti, baju dipakai nang pian ulun sayangi. Nang pian ulun sayangi mencari ranjang, nasib 30 hari.